con gran emoción. É un mundo alegre nun país encantado, entre todos moi contentos poderémolo atrapar. Hai che cousas preciosas nas que se transformar, coler o espacio na nube e así poder viaxar. A aventura comeza, vámola buscar, 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 buscar. Por mares e montañas e polo universo entero, tentándolle robar o dragón milagrero, e así a volar por fin